E toru ngā pakehi mahi kai Māori kua whakawhāitihia ki raro i te maru kotahi, kia piki ake ai te hokotanga atu o ā rātou kai ki tai. Kei raro i te ingoa Kono a Aotearoa Seafoods, tohu wines me ngātahi horticulture i Naianei, he wāhanga a Kono o te uepu o whakatū. Hei tātō rātou tāhuhu rangapū a Keith Palmer, mā te noho mai a te ahurea Māori ki ngā pakehi e toru o Kono, ka whai hononga ahurei ki ngā pakehi i roto o āhia. Hei tāna no mā te whakahonohono i ngā pakehi e toru ki raro i te maru kotahi, ka piki haere ai te hoko, ka rongonui haere ai te ingoa Kono. Kei te pirangi te tūā papa o tā Hugh Kāwharu ki te whakahaere hui anō a tērā tau, hei whakapakari i ngā kai pakehi me ngā kai arahi Māori o a Pōpō. Engari tuatahi me kimi pūtea anō rātau i etahi kai tautoko a pūtea, i mutu te hui o tēnei tau ina nahi, ko tā te tūā papa i Naianei he whakarite mō te rātau. Oh, I'd love to. We can find some people with some little puti or money that can support us. Yes, but I think another major thing of today has been launching a fellowship to support Māori emerging leaders to progress a program of interest through the business school at Auckland University. And ultimately, hopefully, we'll have some more programs and PhD scholarships. Ko te hui pakehi tuatahi tēnei a te tūā papa, e 5 tau i muri mai o te matenga o tā Hugh Kāwharu.